Pak kuai tang kan gawe pung moh lekat dotrik pak kuai tang kan gawe. Koblai shwen pi parlok boroi baju pet kursan keniga channel mau bena te parlok ke pang ki parlok rawan dengan manra shpi akan nikowe kan notis kwai dok ha kabarit bah apo moli ba molang dap bala kabarit ru kabas bah hak ba kabairun galong rius pat tingkah dari pinjo express panikong hadu silak tingkah tekan neng cukup kwai dok ha kadai ha ka kan riu tarik nai ba kadwe arjar pusau ditongin ngap bangat pulis shpi akan nika notis kwai dok ha bat kum juru ya ka video te dok ha da kinong punya mentah ke sengi ha kan nika pung hadu like quintal chiteng ingin ya pet ya ketika video tag dokha hadu dakut kenapa pintip kum do kidokha kilong kaji ko kwai dokha ban penyad iba af imli engkat bat ki parlok tajaka kare mauli ba moleng dep pung ikong queen tina nong siang dan tina nong stone syariang du katari kande haga kanru tarik na bakadwe arjar pusau ka post tang kwai kelong kendai di mesti badu ar bide janmit et bat kwai tang kawai ka pung ka bah kadot ket kelong terus pat tingkah sinu yang we kwai ti price kelong kumne ka ban kong penjat silak ka ba ar light pojar kebalai cipojar, kebasau cipojar, kebasan cipojar, keban rusan ajar, kebanyo saujar, kebapralai ajar. Pat konsumen price 2 ar totally mar ar ajar tingkah. Biang bah price berkebayrum terus pak penjual silak tingkah. Kalau ke kebab biang bah panen simta hak nih jago kwai dok ha moliba. Dan saban gue jakan dauding gusik rumiang hak kasan tarik menai bakadwe ajar pusau kemudian kasih toding. Hak kasih toding kemudian saban gue jaga lupa kemudian hak porsau bejejan mit. Karena dulu kindong kalau kita ruha kata ke sini, antum kita baru kita jadok ha, syak ban sajeng bam kan bom pakai ke porkwai. Nalor kita dok harim babun ente thamai like pintar steng hak Patrick na kadwe ajar usau por price steng. Jadi kita kai ke masa PDP kini kita kabel dap te mentah ke sini. Andon kita di video nya kata ke sini. Nengit ba pia kini kita pernyat bila dap itu pai ba ars imli ba di thong ni ba kendai thong ni pun ba kini kita pernyat. Halor kan dia ko kwai dok ha kata ke sini ha mau liba la ba betip kambnia. Desawan kenang kan ini cukup kwai dokha kalau babiang pawar lah kabarit ru reji price bahit kabairun kabarit price bahit tang kan ini flash one ini page no ya ke video te dokha ini nonton ya hak ne kapung mau lengga Sarti cukup ha 36 marta exercise. 15 kilo. 41 42 marta 40 ni dia. Kodar ke kata atau bora-bora nas aduh oi saya direct nih oh jumma Kilo. labu sana enak kilo kini mau gitu kah ini sampai hang ne pung mana pet oh bunyi khar lani kaplun ba juom tu basau ha Tanding sendiri ya dah itu tuan itu tuan itu tanding 900 gram 900 gram dasti R plus. Aku gendai. Pak kuai tang kan gawe pung moh lekat dotrik pak kuai tang kan gawe
kan di bahasa Yemen try mudah hati ya. Pada 36. Let's stop. 34. Ketna? 34. 34. 36. 35 lah. 35. Orang peminat kira-kira. Kilo tam. Kilo kam dok haji kilo kam